Na'r ymwelwyr mewn glas I gyd. Mae hwnna'n taro yn erbyn y bar. Mi ddoth I o'r hael, mi ddoth I herio'r amddiffynwyr yr un groesiad da. Yr amddiffynwr gafodd y cyffyrddiad. Marshall, ie, fo nath gyrraedd I gyntaf, ond y modd yn y reid y pwysau arno fo. Mae hwnna'n llac gan Draper. Cyfle cynnar I roi. Harrison dan bwysau, ddim bwysig bod yn cael law I honna. Mae'r ergyd mewn eto wedyn, yma Harrison I harbed I eto. Ac oedd yr ergyd gan Jacobs ar y targed. A dyna chi hanner munud lle gallai'r naill dîm neu'r llall fod wedi cymryd y fantes. Aaron Edwards. Tu fewn I Aaron Edwards, mae Holland os di ei angen o. Mae hwnna'n basfach dda mewn at Mullen. All Mullen I chroesi gall. Mae heibio pawb oedd Draper methu cyrraedd. O, mae rai fo sgorio. Dim mae rai di'r Seintiau Newydd sgorio da fi. Dim bob tro Draper nac un. A'n ysgol i'r ymwysontiad yma ddasblygu. Brobl. Holland, amser I edrych, ergydio, tanio! Mae'r golwg wedi llacio Aaron Edwards, a mae Draper wedi rhoi'r hwyd, a mae'n cam sefyll. Mae'n cam sefyll. A mae honno'n benderfyniad dadleuol. Roedd o'n ergyd gan Tom Holland, ia, mae'n dod allan at Aaron yn fan hyn. Aaron Edwards, trwydd chwith, a daws y gol, lle cywir I fynd â hi. Ond, ti'n gwybod beth ydw ddim? Mae'r bel gan Dykes. Yn y gyflem ergyd fan hyn, wedi gweld y golwg o ddiar I linell yn yr ymdrech yn fendigedig gan McFadden. Dyna chi brofiad cyn chwaraewr rhyngwladol. Fe heriodd o Harrison fanne ar bar yn arbed y Seintiau yn union fel mae'r bar wedi arbed Queen of the South yn gynt yn y gêm yma. Holland, ddim cweit digon cywir, Rooney'n dod â hi. Brobl. Mae Rooney allan o'ch llun chi di aros lawr, mae o di tynnu cyhyr, falle bod I gêm o ar ben. A mae hwnna'n rediad arferchog. A mae gan y bachgen yma'r gallu sgorio ganol cae, does, a nath o hynny gyd ar ben I hun Routledge. Nath o just skipio o gwmpas ddwy dacl o fan hyn un. Wedyn hon. Pwy sisio bod yn seren heddiw. Pwy sy'n eisiau bod yr arwr, pwy sy'n mynd I sgorio? Routledge. Mae Routledge yn arbennig o ddafan e mewn at Mullen. Mae tu ôl, o mae'n disgyn I Draper, feddwl efo di gyda well. Oedd I ben o'n ôl, oedd I gefn o'n plygu'n ôl, o'ch chi'n gwybod bod y bel na mynd I fynd dros y bar o'r foment na thaitharoi. Ti'n edrych ar ymosodwr, o'i safon o, a'i allu fo, mae rai fo gadw na lawr. McFadden sy'n cymryd y gornel. A mae'r pennydd yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Am arbediad ar y llinell. Ydyn llia ar y cae, o faint o bwysig ydy roi rhywun ar y postyn. Leak. O, mae fe wedi cael ei cholli. Ac mae gan Jacobs, a mae Jacobs di canfod Dobby, a mae Dobby mewn, a wedi'n rhoi heibio'r postyn. A tasa Gary Naismith I cael dewis unrhyw un I fod yn y safle yna, fasa fod I dewis Stephen Dobby, a mae di methu cyfle gorau'r gêm. Mae'r bel gan Marshall. Marshall, chwilio ymlaen, allan eto gan Leak. Campus, o, mae hwnna'n beniad gwallus. Ac mae'n cael ei chlirio yn y diwedd gan Harrison. Ac y Seintiau Newydd di creu y problemau rheini iddyn nhw I hunain. Rhaid rhaid I League, fe oedd I Benglin I just oedi am eiliad I Harrison gael dod ar draws y gol I neidio yn uwch na neb I bwynio I ffwrdd. Bygythiad fan hyn, falle na eithi yn gicio smotyn. Sterling, o, McFadden! McFadden! Edrych amser gyda fo. Oce, twyllo pasio hwnna. A ni droi dem o gyda canolbwyntiau I bach mwy. A mae o'n dragio I syth a draws y cwrt gosbi ar gol. Digon amser I roi hon I mewn. Yr Olins yn eto. Hon am y peniad gore. Syth a Dobby ar ei ddod chwith. Ac mae Harrison di gollwng ni. Mae Harrison mewn eto. Mae yna liman yn yr awyr beth bynnag. Mae yna gam sefyll. A ddim yn aml iawn, da chi'n gweld Harrison yn gollwng y bel fel yna. Na, mae o'n neud y ddau cymryd 2 cam a draws y sydyn o'r ergyd gan Dobby yn diwedd mai yn y gornel. Sterling at Dobby. Sterling efo fo.
Dobi. Meddwl mynd I hun o sbiwch, wedi gosod I ar blat arbediad arferchog o Ergyd Jacobs. Mae'n cymryd 2 gam a draws, agos o bwen a mae'n cael ei gorsi ôl I freichio. A cael yr arbediad yna o na tro yma. Gwaith da gan Sterling, wedi canfod McFadden mewn lle. Mae hwnna'n taro nebyn Rollinson. Mae nhw'n sgrechian am gico'r smotyn. Ydw'n symud I... O, mae'n law, mae'n fraich. Hwnna'n gico'r smotyn. Mae'n a mae o'n gwybod hynny. Y gynta, yr anodda medd nifer, Mullen. Nid y cychwyn gore. Lail di'r ail. A mae'r un peth I digwydd eto. A mae drama y gêm yma yn cynyddu efo bob cyffyrddiad. Ryan Brobl ydy'r nesa. Ar I droed fe. Dwi'n yn coelio be dwi'n gweld yma yn neuadd y parc. Stephen Dobi, cyn chwaraewr Abertawe, y capten. O, bobl bach! Ydyn nhw'n neud yn y bwrpas? O'r diwedd, mae'r bel yng nghefn yr hoed. Cadw I lygad ar y golwr, gyrru fo ffordd anghywir. A dyna sut da chi'n sgorio o'r smotyn. Mae'n sôn am cadw pen. Mae o'n neud hwnna reit yn gonelychad ydi. Alex Darlington. Oedd hi'n isel. Gornel isa, nid y gornel uchan, oedd hi'n hyfryd y gico smotyn. Cyfeiriad mwy pwysig na pwer. McFadden! Hwnna mamheuaeth. Fletcher sy'n nesa. Dim camgymeriad o gwbl. Mae rhaid I Callum Fordyce sgorio hon. Fordyce! Mae Harrison yn dewis y ffordd cywir. Mae'n mynd ar ei holi. Mae rhaid fo'n neud yn arbediad. Y golwr sy'n cymryd y chweched gic. Golwr yn erbyn golwr! Mae'n sudden death go iawn rwan. Mae rhaid I Sterling sgorio. Sterling o'r smotyn. Mae di harbedi! Ac mae'r Seintiau Newydd wedi camu I rownd gynderfynol cystadleuaeth yr Iron Brew. Scott, huge congratulations. What's going through your head at this moment in time? I don't know, I was just so nervous ahead, just watching the penalties yet again, but fantastic game for the neutral and obviously for our fans as well. You know, look at their support as well, brilliant from the Scottish side. Good side, I knew they would be, I knew it was going to be a stern test, which it was. Lots of chances, end-to-end stuff, and that's what football's all about. Boys, huge congratulations. Another semi-final to look forward to now. But yeah, I think we wanted to go one better than we did last season. We've had two or three tough draws so far, and we've managed to come through. Thought we played exceptionally well today. Thought best we played all season, so fully deserved the win, I thought. Am pa mor galed oedd y gêm yna? Na, ti'n modd, oedd yn anodd, ond dwi'n meddwl hanner cyntaf nath ni, ti'n modd, nath ni jyst ddim cymeriad un chances off, ond chwarae'r pêl-droed, ti'n modd, ond ti'n modd, ni'n hapus I ennill fan'na, ti'n modd, I cael penalty shootout arall, fel arfer, da ni'n ennill nhw, ond oedd yn neis I ennill un eto yn yr Iron Brew. Sut mae'r goes? Just cramp yn bob man, so I'm gallu symud, so yeah. Gary, it's always a tough way to lose on penalties, isn't it? Yeah, I think when it goes to penalties, you know, it's a bit of a lottery. It can go either way, and you know, unfortunately for us, it never went for us. But you know, I think the disappointment in the change room is we had more than enough chances to win the game. I thought in the first 30 minutes, TNS were probably the better team. We made a quick change to their system, and after that, I thought it was us that had all the chances. You know, and we're disappointed that we never took one of them to stop the game actually going into a penalty shootout. So, I thought the boys played well. Obviously, we've got a very long journey now. Back to get back, and players have put so much effort into that game and getting no reward for it. But as a manager, they gave me absolutely everything, you know, and people maybe think I'm biased, but I thought we were the better team and we were a team that looked more likely to win it.